iyi ntsinzi iranshimishije cyane ko twateguye cyane tugahindura abakinnyi, twaguze abakinnyi bashyashya. Rero iyi ntsinzi ya mbere iranshimishije kandi nizeye ko n'izindi zose tuzazitsinda. none rero n'uwo mushiki wawe muri kumwe ndabona abafana bakuru ba Nyakabanda noneho mugaragaze ibyishimo. Ni irihe byishimo mwumva mufite? Ni uko buri gihe bahoraga batubwira ngo turashaje none ubu ngubu nyine ibintu byahindutse n'abafana bacu bose turi kubibona ko byahindutse. Uyu nguyu akaba nawe asigaye ari mu batoza, nagakiri umufana yabaye mutoza, ahubwo twazanye umufana mushyashya turaza kumukwereka. Murakoze. Ikindi kintu nakongeraho ni uko hano mw'iri rushanwa amakipe yose, ikipe yacu ifite ikintu irusha andi makipe, kubera yuko aka kanya ubu tuvugana staff z'amakipe yose arimo hano yaba ari amakipe bavuga akomeye, nta kipe nimwe muri staff yaho ifitemo igitsina gore. Nibyo bavuga bya ndi perezida w'igihugu cyacu avuga ngo ni gender balance. Twe nicyo kintu cyonyine twitwa ngo turusha andi makipe. Ubu nishimye, ikipe yacu iratsinze kandi igikombe tuzagitwara. Murakoze. Ikindi kirenze kuri ibyo, iki gikombe cya Coupe du Rwanda ni twebwe twari tukibitse muri Nyakabanda, ni twe twagitwaye bwa mbere. Irushanwa rya mbere rya Coupe du Rwanda rikiza, ni twebwe twatwaye iki gikombe. Kuri uyu munsi iki kintu mwishimiye kugera muri kimwe cya kabiri n'ikipe y'Uburundi? Kuri uyu munsi rero ndumva nishimye cyane. Ikintu nabivugaho ni uko nishimiye yuko Nyakabanda twageze demi finali, kandi twizeye yuko n'ejo tuzabikora neza ku buryo dushobora kugera finali. Icy'ingenzi ni uko twebwe twageze demi finali nka Nyakabanda. Abantu bahoraga bumva ko dushaje, ubu ngubu noneho ikipe yasubiye mu mavuta. Icyo nakwizeza abafana ba Nyakabanda ni uko tugomba kubaha ibyishimo.